Ndabasuhuje. Ubu tuvugana muri aka kanya mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga. Umwana wabonekewe na Bikira Mariya, uyu nguyu muri kureba hano ngaha ufashe ikintu kimeze nk'ikayi. Aka kanya akaba yabaye ikiragi, akaba atabona uburyo yabasha kuba yavuga. Mbere na mbere ndabasuhuje, nitwa Didier. Icyo nagusaba mbere na mbere ukigera kuri YouTube channel kanda ku buto subscribe kugira ngo dukomeze kuba twabagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro. Mbahaye ikaze, reka dutangire. Ejo ku munsi w'ejo kwa gatanu, umwana yari mu ishuri asohotse hanze, arebye mu ipoto abonamo ikiganza. Ubwo urumva uriya mwana amaze kubereka niho babasha kuba yabona ishusho ya Bikira Mariya neza neza, ndetse hagira n'icyo babasha kuba bavugana. Itangazo mbashe kuba nabagezaho muri aka kanya ni uko ejo aribwo Kiliziya Gatolika izabasha kuba yahasengera, ikabasha kuba yahakorera igitaramo mu murenge wa mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga. Ishusho ya Bikira Mariya yabasha kuba yakwigaragaza mu poto. Mu poto habasha kuba hagaragaramo abantu batatu, Bikira Mariya ndetse n'indi shusho y'umwana muto n'undi muntu waruri inyuma. Bibasha kuba byagaragara mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Musanze ku isaha y'isa 11. Abantu urabona ko ari benshi babasha kuba bahashagara bagiye kureba ishusho ya Bikira Mariya. Ese wowe utegereje iki? Icyo nagusaba, niba wageze kuri YouTube channel yacu kanda ku buto subscribe, ndetse izi nkuru bashire kuba bazikwirakwiza ku bandi bantu. Inkuru nshasha mutari muzi mw'iyi nkuru tubashe kuba twabahereza. Umuntu uri kuhagera ari gutakira ibibazo afite, abarwaye bagahita bakira bitewe n'uburyo Yesu ari wo wabashe kuba wahigerera, ndetse na mama we Mariya. Iyi nkuru rero imeze nk'iyabasha kuba yabera mu gihugu cy'u Rwanda none kandi ikibeho. Abantu benshi kuba bahashagaye, abavuye mu tundi turere ndetse no mu kindi gihugu, bari kuza baje kubasha kuba bareba ishusho ya Bikira Mariya iri kugaragara mu kirere cy'u Rwanda mu giti. Urabona ko abantu benshi babashe kuba bahashagara baje kureba niba ari byo koko. Ahangaha rero ni mu karere ka Musanze hakomeje kuba habera ibitangaza. Nakiri nabasaba rero ukanda ku buto subscribe. Thank you very much, turabakunda. Ntimuze kuba mwacikanwa n'ibyiza.